Peter thang ni zani life achim mi abia base invan chim sia chon tu tana hin zaitinda anaw le pol le ama party pol le aku tang ummi pol le ti zai tuk na influence to khon ha lai tuk na agreement to le chu meeting be chana an to lai chu ka thailo na in Peter thang ne chim ning bang ka zau sin akir than ai tim tua kan sung long ka kir baklai ti kha ai tip mi se kau apakhan nak sa chu achim mi kha le apan hi na sa chu achim mi kha kir than ai tip nak kong zai ting mata na sau bakla lo ti kha ai tip mi si chin ti mi le an ne phone tunga kan ni flam te achim na mang mi flam hot hi ha mo influence to akan tu du chin pi ne pi khlam influence to na ke achan na chung kro te ka chu kai ma bung pa ro nak cha pau bitakin mo hi fang tem na la kan du tinga ti na ke kro to ni hroi tu pakhat be chima khan chun khaban to kha chu ama pum pak tong sa comment mi si an di la ke an party an ro nak slem thangai lo sina ten tua kan ni kan ruang ha ding mi chu kan dau then na kan pan tai kan phak khong hana ding cha ni zan a fiang ta chim kau cha an president pakhat ni be chim mi chim ho la ngai tuk mi sulom angai tuk mi si cha mi pi ni zaida kan du ti me khai fiang muslo emotional hoi ti bantuk emergency phong sang hoi ti bantuk long khe salawen kan dau then na khe ki constantly ten ti pung han ten akal mi tha sang ki ngai kan hak chang te karwa hi chu kan